none ko tubona ukiri mutoya tukaba tubona ibikorwa bya Chief of Dreams ari binini cyane, wabishitseho gute, byagenze gute kuvuga ngo uwo mwanya ugereho? Eske ni to tufite cyangwe ni uracari muto kuko tubibona? Turabona ko Mr Joker mwakoranye ibiganiro byinshi cyangwa se ibikorwa byinshi, muranakorana imiziki giye tandukanye. Byo byaravuye kuki kugira ngo Mr Joker tubone muri no minsi atakibazwa muri Chief of Dreams? Na kare naramuhamagaye hano kuri TV atubwira yuko ibikorwa byo muri music ya Chief of Dreams atakibirimo, ariko kandi ari umukunzi wa Chief of Dreams atacu mwapfuye. Niki wewe uwo tubwira kuko ashobora kutubesha, ariko nkaho ko twakwihamagare nka manager turashaka ngo dusigurire icyatumye mutandukana na Mr Joker mu karere ka music. Achieve your dreams. Hello bakunzi ba Achieve your dreams, turabaramukije bivanye naho muherereye ku isi, mu makontinent atandukanye, arabari muri Amerika, arabari muri Afrika, arabari muri Europe, muri Asia na Oceania. Aha murabona ko twabazaniye umusore ukiri mutoya cyane, akaba na manager wa Achieve your dreams, akaba ashinzwe ibikorwa bwa Epiday Winner. Epiday Winner ni umuririmbyi Achieve your dreams isanzwe imanaginga. Rero murabona ko ari umusore ukiri mutoya, twamuzanye kugira ngo abashe kubabwira byinshi kubyerekeye ibikorwa bya Achieve your dreams, kubumwe hamwe n'ibikorwa bya Epiday Winner. Rero turakwegereje True Boy manager, umeze neza? Ya meze fresh sana. Ugize neza kuba twabahamagaje mukaba mwatwitabye. Hari acigiye kirekire abafana ba Achieve your dreams atugate se ko mutatuzanya manager wanyu bimeze gute? Rero namubazane nguyu, murabona kuko asa neza arakeye. Kubw'ibyo reka abidondore neza, abatamuzi nabo babashe kumumenya. Ya izina ryanjye nitwa True Boy, nibyo bazi muri entertainment, ariko ibindi ngira ngo byose wabivuze. Nsanzwe ni manager wa Achieve your dreams, specially nkaba no manager wa Epiday Winner. Yego. None ko tubona ukiri mutoya, tukaba tubona ibikorwa bya Achieve your dreams ari binini cyane, wabishitseho gute, byagenze gute kuvuga ngo uwo mwanya ugereho? Eske ni to tufite cyangwe ni uracari muto kuko tubibona? Ya ibikorwa bya Achieve your dreams nitwobigeranya nuko ngana, kandi ubwanje ngese ntabwo ndi na mutoya ndakuze. Rero kandi ibikorwa bya Achieve your dreams ni binini cyane, kandi ntibiri ku mutwe wanje gusa. Ni turi nka team niko novuga, ni as company, ni company novuga yuko itarashinga imizi cyane gose, ariko urebye intango zayo umaze kureba ibikorwa imaze gukora, ni ibikorwa bimeze neza cyane gose, ibikorwa biryoheye ijisho. Ya rero uvuze Achieve your dreams ego ndayiserukira, ariko sejeje nyene. Ego nico gituma utoyigereranya rero n'ukuntu noba ngana ibintu nk'ibyo nyene. Ya yego turabashimiye cyane kuba mubashije kubwira abakunzi bariko baradukurikirana. Murumva yuko ari umuntu ukomeye cyane muri Achieve your dreams. Rero durashaka utubwire Achieve your dreams niki, abantu badukurikirana babashe kumenya Achieve your dreams icyo ari cyo, babashe no kumenya imigabo n'imigambi mufite muri Achieve. Ya Achieve your dreams ni label, cyangwa se novuga ko mu kirundi cyiza n'ikigo. Yego. Ni ikigo gishinzwe kuzamura impano z'abantu batandukanye, yaba aririmbyi, abakinyi ba filme, n'izindi impano zose zitandukanye. Murazi ko impano ari nyinshi. Rero hari abantu benshi usanga bafite impano, cyane cyane usanga aba petit, usanga bari hari muri quartier, bafite impano bazigamanye. Rero kugira ngo zije ku mugaragaro, turabishira nk'uruhara, tukazereka abandi bantu, tukazereka isi, ndetse zimwe tukazisupportinga bijyanye n'amafinance, bijyanye n'amafaranga. Yego. Ya yego. Okay, murakoze cyane.
none muri izo mpano ziri mu gihugu mufasha iziri mu gihugu gusa mu Burundi cyangwa mufasha n'iziri hanze? Oya, ubu mu Kirundi bavuga ngo nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Ubu turacyari ngaha nyine mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi. Yego. Vyenda mu minsi canke mu myaka iza turashaka gutandukira tukagenda gusapotinga n'abari hanze peut-être. Okay, urakoze cyane. Rero turabona hano muri kuri Achieve Your Dreams. Abantu bari ko barumva tuvuga ngo Achieve Your Dreams manager wayo. Tese ni gute ariko amazi bibazo kandi ari bo nyine. Rero urashaka kudutandukanyiriza ukuntu ibikorwa bya Achieve Your Dreams ukuntu bikora? Achieve Your Dreams ukuntu ikora ni company ifise amashami menshi. Ifise amashami menshi kandi inafise no kuzogira n'ayandi menshi cyane. Rero Achieve Your Dreams ubu tuvugana ifise amashami ariko aragaragara cyane gose. Ni ishami ryo kuririmba bijyanye na music n'irindi shami rya journalism ariyo iyi TV turiko. Bitandukaniye hehe cyane? Nihe difference? Nta difference ni ihari kubera ko byose ni entertainment. Nta difference byose ihari byose ni ibintu bigize entertainment. Yego. None manager turabona neza kuko utagase usa neza kandi ibikorwa mwama mukora muri music turabibona kuko njewe hano mperereye muri TV. Abantu ntibitiranye TV hamwe na music gusa byose bihuriye ku gikorwa kimwe. Rero turashaka utuganirize cyane kubijanye na music kubera ko ari nayo cyane twaguhamagara kugira ngo ubashe gusigurira abantu badukurikirana hano ba Achieve Your Dreams. Abenshi bagaruka ku kuntu bambwira tese ko utazana umuririmbyi Epidey Winner ngo umukoresha ikiganiro kandi tubona yuko TV yanyu ari Achieve Your Dreams TV. Urashobora kubabwira iki abo bantu bazatubaza ibyo bibazo wo bishuriki? Abantu bazabaza ngo kubera iki Epidey taraza kuri Achieve Your Dream TV. Nibaza ko ibi bintu bya music ni ibintu byo kwitonderwa cyane. Ni ibintu usanga nyine si ibintu byo gupfa gukora nawe urabyumva. Ni ibintu usanga bifise sheria cyangwa ibintu ugenda kuri programme. Rero kuba ataraza ntiharagera ariko igihe n'igihe ariko ntaguteciye mu ijambo turabona neza yuko Epidey Winner yama iyo yasohoye ibikorwa bishasha yamagenda ko yandi macana. Why ataza hano kuri no channel iwanyu ngo ari yo mubanzirizaho? Icyo nico kibazo cyane. Navuze yuko ntiharagera ariko byo na umisi nimwamusaba tuzomubazanira nta kibazo. Turamusabye. Bakunze ba Achieve Your Dreams murumva kuko bamutwemereye mu minsi muzobona tumuhamagaje azoze aduheze show. Ndabizi kuko ari umuririmbyi musanzwe munsaba ngo azoze abaganirize munamwumve n'ukuntu aririmba no kujya ari umuhungu azi kuririmba cyane. Yatangiye guhobogoza abantu benshi baraza bakumviriza. Rero ikibazo nari nshaka kubaza ni kuzerekeye iri zina rya Achieve Your Dreams nyine ryatangiye ryari, ibikorwa byanyu byatangiye ryari, ni bangahe bari muri iki gikorwa, eske vision yanyu nyamukuru ni yihe? Nubwo wari wahitubwiye mu bundi buryo ariko dushaka utubwire cyane vision cyane kujanye n'umuziki. Achieve Your Dreams yatanguye muri 2020. Ni watanguye itangura no muririmbyi itwa Mr Joker. Intego yacu nyamukuru niko nayivuze. Yego. Twebwe turota tubona abajene runaka bafise impano babeshejweho n'impano yabo. Yego. Abajene runaka bafise impano zitandukanye baca muri Achieve Your Dreams. Izo ndoto bafise zikashika isi kazibona bakabaho babeshejeho n'impano zabo. Niyo ndoto zacu dufise. Okay, murakoze cyane. Tukiraho nyine kuri Mr Joker, turabona ko Mr Joker mwakoranye ibiganiro byinshi cyangwa se ibikorwa byinshi, muranakorana imiziki igiye itandukanye. Byo byaravuye kuki kugira ngo Mr Joker tubone muri no minsi atakibazwa muri Achieve Your Dreams? Na kare naramuhamagaye hano kuri TV atubwira yuko ibikorwa byo muri music ya Achieve Your Dreams atakibirimo, ariko kandi ari umukunzi wa Achieve Your Dreams atacu mwapfuye. Niki wewe uwo tubwira kuko
ashobora kutubesha ariko nkaho ko twakwihamagare nka manager turashaka ngo dusigurire icatumye mutandukana na Mr Joker mu karere ka music. Ya umuririmbyi Mr Joker ni umuririmbyi mwiza, umuririmbyi twatanguranye kuva kera Achieve Dream gitangura. Yego. Tumaze gutangurana twarasinye contrat nyene nk'ibisanzwe by'akazi. Kandi contrat ibifise period. Yego. Ifise period aho ishika rero period iheze. Urakora evaluation kareba ati none iyi myaka yose byagenze gute. Yego. Ubonye atari sawa cyane uravuga ati reka duhindure akantu runaka. Yego. Ya nico ni muri iyo nzira nyene ubona tutakiri kumwe. Ya en fait ni contrat yaheze. Contrat yaheze. None contrat iheze ntimushobora gusinya indi. Oya. Birashobora gusinya indi ariko nakubwize yuko ubanda gukora evaluation. Y'ibyakozwe ibyo wungutse ukareba bakarikira nyine ibiharuro byinshi. Okay, none tukiraho nyine kuri Mr Joker. Mr Joker turabona ko mwari mwakoze indirimbo yahitinze cyane ariyo Ndakesera kandi ifite n'amaviews menshi ku rubuga rwa YouTube. None uyu Mr Joker ko tubona atabandanije umuziki ni ikibazo kihe? Ni mwebwe mwamubujije kubandanya canke ni ubwiwe wabihagaritse? Kuko turabona ntarahagarika komitera ariko kandi ntabwo ariko akora muri rwa rugezo mwahoraga mukoraniraho. Oya igituma bimeze uko bimeze birumvikana kubera ko peut-être ariko arakora adafise support nk'iyo yahora afise ubwa mbere. Inguvu za Achieve Dreams ntizikumuriko ubu. Rero kuba yoba ariko arakora uko ariko arakora peut-être biratangira ngo byabifatanye nyene n'uburyo peut-être ya. So mugize neza cyane kuduha umuco kuri Mr Joker. Abenshi bahora babyibazaho impamvu twatandukanye nawe cyangwa se mwatandukanye bakabibura, ariko ndibaza ko igisubizo bakibonye. Ikibazo kigira kabiri, none ko mwagize iyo evaluation cyangwa se contrat arashize twitege kuko no kuri EPDR uko bizagenda? Oya nitwofata kuri bya Mr Joker ngo tubizana na kuri EPDA kubera ko nakubwiye ko ari evaluation. Yego. Ibyo tuzokora kuri EPDA bizovana na evaluation twakoze naho twagejeje. Ya turashobora kumwongera yindi contrat tukabandanya cyane tugafata ini decision bivanye n'ivyiga zo twakoze. Ya ugize neza cyane kuba utubwiye uko, ariko mu byukuri n'umuririmbyi ubwiwe ntabwo ari ababaza iso kibazo gatese ko tubona Mr Joker mwamufashije bigera birahagarara ukunjewe ntabwo aka kantu kubwo bantakagira mugiye muri kumuganira nawe. Oya ibintu bya music abaririmbyi beshe baramaze kubitahura. Yego. Iyo baje muri label, iyo baje mu bantu babafasha, iyo basinya ama contrat babizi. Yego. Barabizi ati bishobora kugenda nk'uko cyangwa nk'uko. Rero nta kibazo abifise ko ndibaza EPDA wina. Yego. Arazi avuga ati arazi yuko ati nibyagenda nk'uko bizoca bigenda nk'uko. Ariko kandi bigenda n'ukundi runaka bashaka no kugenda nk'uko. Ariteguriye intuze ya situation yose arayiteguriye ndabizi. Ya murakoze cyane manager. Rero ikindi kibazo tushaka kumenya kuri ngo mudusigurire mwatubwiye neza kuko mwebwe muri music music niki kubera iki mwahisemo hano hanze hari ama business menshi mwoshoramo amafaranga wayi mwahisemo muziki nukubera iki nukukunda cyane cyangwa ni business mukora mu business cyangwa mukukunda cyane? Music ni ki business kandi turanawukunda. Yego. Ayitukundira iki? Music ni inzira imwe itwara message kure cyane kandi mu mwanya mutoya cyane gose. Yego. Rero nyamba hari abantu runaka wabazi Achieve Dreams byaciye muri music. Bisobanura neza yuko ejo nejo bundi nitugura ni mashami y'ibindi bintu runaka birafise chance yo kumenyekana cyane mu mwanya mutoya cyane gose. Rero music nuburyo bumwe utwara message mu mwanya muto kandi kure. Ya nico gitwa twahizemo mu music kugira ngo tumatangure muri music ibindi bize biheze kuri music. Nandi majambo mufite projet nini cyane gose. Okay. Ugize neza. Rero niziye ntambamyi mwahuye nazo mu muziki ndundi?
intambamyi zirahari. Na cyane cyane urazi ko buri kintu cyaje cyose ugitangura usanga bigoye. Mu Kirundi bavuga ngo umuhini mushasha utera amabavu. So cyane cyane muri zo da 2000 tugitangura kugira uranse ikintu gishasha abantu batakuzi, na cyane cyane muri industry y'u Burundi muri entertainment uga hariho makantu kikimenyane. Rero kugira uranse ikintu utazwi ahantu runaka ari bo bwa mbere usangene ntiwuri impambamye. Cyane cyane ku radio ku bantu bifitiye amativi cyane yabo kuri Mr Joe kagene byaratu sabye ko pushinga cyane. Turashiramo ingufu nyinshi cyane kabisa. Mbere bitandukanye no kuri Epiday Winner. Kwa Epiday Winner hoho twagiye kumwaka tumaze gukora kugira experience tumaze kugira aho tugeze. Umva yashikiye ahantu basi novuga yuko ahantu yashikiye ahantu ho ya intambamye rero n'ubu tumaze zihura nazo mugabo sinkiza mbere ubu ni sawa biragenda neza. Asandi cyane. None muri gusohora imiziki musohora muri audio musohora ama audio menshi mukagira stock canke mukora indirimbo imwe cyo kibazo tukora stock kubera ko uvuze ngo kore indirimbo imwe ntabwo buri mu kazi. Ntabwo buri mu kazi bisaba yuko nyene wankesa ukafise nk'indirimbo nka 17 zama audio zose ukazozeye kurira igihe cyacu kigeze. Ni nk'ibyo nyine kabisa turagira stock. Okay. Aya birumvikana ko stock ari ikintu ciza, biragaragara ko mufite amafaranga menshi kuko abantu bagira stock. Turabizi ko indirimbo nyine imwe. Eske indirimbo hano mu Burundi muyikora kurangaha? Indirimbo biravana producer ayikoreye. Ariko ubu benshi ntwa Samire ariko hari abamaze kugera no kuri 500. 500 ninde muntu ukora 500 hano mu Burundi? Kandi bakore promotion ubwo batarishe. Hariho utwa Joel akora 500, hariho Expector akora 500. Barabahungu baga bakora 500 kabisa. None kuba bakora 500 nibo bayoboye industry hano mu ba producer bemerwa mu gwego rwa Buja Flavor canke no kubera ko bafite izina? Uvuze ngo barayoboye noba nkabije gatoya kubera ko ariho nabandi kiretse abo babize cyane gose ba Jibu ba Trust Beat n'abandi ntiriwe ndavuga hano barabizi gose. Ndetse ariko usanga ari bushimye cyane gose twavuga ati ujya arashaka nkora ikintu kagenda neza cyane gose. Bivana n'umuririmbyi umuririmbyi hari mu producer ngabahuza. Akavuga ati uyu mu producer ashaka nkora ikintu cyiza. None mwebwe muri abo bose mukorana nande? Ntaho twimiriwe. Turakorana bose mugabo specialement abo tumaze gukorana cyane mu gihe tumaze dukora ni Trust Beat na Jibu na Bedi Best kuri mixage na mastering. Okay, ko twamba twakira abaririmbyi hano bakatubwira ati burya aba producer n'abantu babaye abafasere cyane mu muziki ndundi. Iyo ubahaye amafaranga yawe akawukorera indirimbo ntayiguha arayikwima kandi wayirihiye biva kuki? Okay, icyo biva ko ntacyo no menya neza cyane ariko icyo nzi ko nuko nyine bihari. Namwe byarabashikiye mu producer ino kama amafaranga bikaranga atagukoreye indirimbo byarabashikiye. None mukamuha amafaranga yose cyangwa mwamuhaye make akavuga atabajama n'ubundi ntibankwirije reka ndabihoze yavyagenze? Oya wamuhaye amafaranga yagusavye. Niyo uba wamuhaye amafaranga yagusavye. Rero nyamba ari 5 nyine mukayamu yarangiza agafata iyo produit yawe agaca yigumana cyane. None urumva muri ko muraja hehe mu? Oya gusa si bose kubera ko mvuze ngo ni bose nabambeshe. Okay, hari umuntu umwe gusa byashitse
yego mu producer umwe byashitse nyine turama amafaranga birangira atadukoreye uratubwira akazi naki gaye aya no wankereye birango abantu bariko badukira ntibakibwe bamenye nk'uwo muntu ari umusuma oya ndibaza reka nizere yuko kamuciyemwo kandi ndamuvuze bosanga baciye bamwanka abantu ngo no mwescro wanamurenganije reka ngira karamuciyemwo yego ya gusa nyine birahari gusanga abantu nyine baranegrije utuntu nk'witwo nyine yego I don't know sinzi ico bivako ya gusa birahaba ya ni ibintu bibabaje cyane gufata amafaranga yawe ukaheza umuproducer ntagoze indirimbo cyangwa se igikorwa cyawe ko bikwiye none ko tubona abarimvyi bamwe muri bamwe nkaba D1 bafata projet bakaja gukorera mixage hanze y'igihugu niki hano aba producer b'u Burundi babuze canke n'ubwirasi bw'abaririmbyi bamwe na bamwe oya si ubwirasi ego Burundi burakaze aba producer b'u Burundi barakaze cyane gose ariko hari gusanga nyine iyo simbi mu bindi bihugu yego hari akantu bitanga ni quality quality yego hari aho usanga bafise quality irenze rero nk'umuririmbyi ukumva ati je nkunze quality ya Liza nkunze quality ya Bobo Pro mixage yego teka nsimbire yazi kunkorera cange element c'est simple none ko tuzi bajya abagabo bakora imiziki kandi bamamaye mu karere yubo bamukurikiye iyo logo yiwe kugira ngo indirimbo yivume canke baba bakurikiye ico gikorwa nyine ciza yamako oya ndakeka ni quality ni quality kubera ko sinzi yuko bovangugiye kurikina ko ari umuziki umuziki mwiza bari mwiza yego ntibivana mu producer yabukoze ko yakora mu producer narayiza ashaka gukora umuziki mubi okay ashaka gukora umuziki kumva ngene ntiwakunzwe n'abantu ntujyohe abantu nyine kandi ari wabikoze je nibaza yuko bashaka quality gusa sikuvuga yuko bashaka logo oya murakoze cyane none ko tubona abarimvyi b'u Burundi ari bo basoka hanze y'igihugu bakaja gukorera n'ahandi hantu ku bandi ba producer hari abaririmbyi mwizi bo mu kibindi ibihugu bibanyi byacu Rwanda Tanzania nkuko wabivuze Kongo bashobora kuza nabo gukoreshereza ico gikorwa okay mu byo maze kubona ntibikunze kuba cyane ariko hari bamwe ne biba nk'aba producer b'injyamunyu nk'aba Kori the Magic yego ntihenze ndamaze kumva indirimbo ngene y'ahandi hantu yakoze barahari ba One Way ndamaze kumva turirimbo ngene twahandi hantu bakoze ni bisanzwe ya none ko tubona hano abaririmbyi cyangwa se abasani iyo bamaze kugafatisha bamara bakava mu gihugu bakagenda bitegwa niki abaririmbyi kugira bave mu gihugu cy'u Burundi bakagenda bamwe kumva bagiye Kenya abandi kumva bagiye mu Rwanda abandi kumva bagiye Tanzania abandi wanashaka kumva bigendeye hanze mu bihugu byo hanze by'abazungu biva kuki nukore ko umuziki w'u Burundi udahemba biva kuko ngo sanga umuririmbyi yarakomenda guheza example reba nkaba Alvin Smith ni umuntu ariko arabikora neza ngaha mu Burundi yarigendeye reba abakambwe urabazi ntarinze kubavuga mu izina batuye hariya mu gihugu ca Kenya bigiriye reba ba Dr Cloud bigendeye mu Rwanda none bige biva kuki reba ba Big Fizzo barigendeye hanze ubu nta muziki bagisohora nukubera ko mu Burundi cange se mu muziki ndundi Buja Flavor anta amafaranga ariyo biva kuki ko amara bakigendera oya okay ukugenda kwabo ntitwagufatanya cyane yuko u Burundi umuziki utariha ariko je ndibaza ko ibyo sinobyishura exactement kubera ko urazi ko sindi umuririmbyi ariko manager ategeza kumenya ibintu biri muri entertainment ariko ndibaza yuko ntibagenda hariya kubera ko umuziki utariha biravana ama mission zabo cyangwa gahunda zabo mugabo tubona kuko bagenda bakagumayo baragumayo mugabo imiziki yabo iguma bivuzwa hano mu Burundi cyane gose nka Big Fizzo bavuga yuko bahagari muri Italy no bavuga yuko Italy ari imufatiye umuziki mugabo turabona ko nta muziki hetse gusohora kuva aho agende muri Italy ari mu zindi mission yabivuyemo ahubwo vuga uko nyene sinkeka ko biva ngo Big Fizzo ntireka kuririmba kidumu wewe ko tubona na wene yibereye hajya tukivuga Big Fizzo sinzi ngira ngo ntiharahera nk'amezi nkana tarasohoye indirimbo azi ko mu minsi ariko gusohora album yiwe
kandi yari imeze neza cyane gose. Hanyuma nawe uvuze umunyakenya iwe ni mbona umenye ngene yaragiye ngene mu Burundi, ariko nawe ngene n'ubu tuvuga ndazi ko ari ngaha mu Burundi. Urumva nta tandukano ryahatari rihari. Uwo ni Kidumu uvuga cyane Alvin Smith, kuko bose turazi ko ari ngaha mu Burundi bagarutse. Kidumu niwe niko ndavuga. Mugabo baje Alvin Smith sinzi canke bakunda kuza baza mu gihugu cy'u Burundi ciwabo kugira ngo bahize agaciro, kubera ko bagarutse mu gihe bo bari ngaha mu Burundi atagaciro boba. Je ndakeka ko bafise anima profile baba bariko barakurikira hariya. Ya cyo nibaza. Yego murakoze cyane. Yego Mr. True Boy, reka tugaruke ku muziki wanyu wa Achieve Your Dreams. Eske mumaze gukora ibikorwa bingahe, ni bingahe abantu bamaze kwemera bakavuga ati iki gikorwa twakimenye kubera Achieve Your Dreams yabishizemo uruhara? Kuko turaze no ko mbere yuko muhura na Epidey yarasanzwe ari umuririmbyi, niye ndirimbo bamenyeho Epidey we nankari muri achievement cyangwa se Achieve Your Dreams. Ibikorwa tumaze gukora ni byinshi cyane. Ngerageje kwishyura icyo kibazo ruvuze ngo ni ikihe gikorwa yego bamenyeho yuko ari muri Achieve Your Dreams. Je nibaza ku gikorwa cya mbere twatanga gukorana bacha babibona kubera ko cyari gitandukanye cyane n'ibyo yaramaze imisi akora. Bacha babibona vraiment yuko hari ikintu cyahindutse ku ndirimbo ya mbere. None kugeza ubu nihe ndirimbo mwemera muvuga ati indirimbo vraiment yaratuzamuye muri Achieve Your Dreams? Mu bisanzwe iyo uri kurubaka inzu ntiwovuga ngo rya tafari rya nyuma ngo niryo ngo ryatumye inzu ihera cyangwa se igira higeze. Yego ahubwo n'irindi ryo munsi cyane barifise akamaro. Cyaze kuvuga ati indirimbo zose zaradufite akamaro cyane, yaba ari ya mbere gushika ku ya nyuma zose ni sawa, gusa ariho zimwe zageze zamenyekana cyane. Nubwo nizo zamenyekane cyane ni ukubera ko zifite fondation. Ariho nka Bizoza, Mwishayo, Abesto, zo n'indirimbo zageze zamenyekana cyane gose kabisa, cyane kabisa. Murakoze cyane. None ko twabonye mwakoranye collabo n'umuririmbyi umwe ngaha mu Burundi ari we D1, hari indi collabo mwobwira abakunzi ba Epidey bashobora kwitega vuba ishobora kuza? Collabo zirahari. Zirahari mu gose no cyane zivuga ubu nyene no abasarishije. Ako zirahari. Epidey wina tumutegura ibintu ngene meze neza kubera ko niyo tuja ni kure cyane kandi ni cyafise urugendo. Yego murakoze cyane. None ngaha mu muziki wano w'indundi ko tubona abarimvyi bamwe bazimye nk'abarorero biva kuki? Akana ko kuzima rero umuririmbyi ntazima muta hagira gute muhungu? Umuririmbyi ntazima ahubwo ni bihe bari bihe byiwe. Bari bihe byiwe nyene, ariko nsinobwa ko yazimye kubera ko rorero bwaracyakora. Hari indirimbo herutse ikiratoba mu gisagara ca Bujumbura gutoba abantu baraharara. Ubu ntibakimuharaye cyane, gusa ntiyazimye no kubera ko ngirango bataki kunda cyane cyangwa batagihurumbira cyane ibihangano vyiwe. Nayo muri ntabwo yazimye, aracyaririmba cyane kandi indirimbo ko yaririmba kandi ubu nikakiririmba. None ko tubona umuririmbyi Epidey wina bamushize mu rutonde rw'abantu bariko barahiganirwa award iyo ya Isanganiro. Ijya award yegejejwemo n'ihe ndirimbo? Ijya award cyangwa se Isanganiro award yegejejwemo n'indirimbo Bizoza. Yamugirejemo. Urumva nukwera ko ari collabo cyangwa nukwera ko karakarimba gasanzwe kanditse? Yego mugabo byose ni magiranire. Ni magiranire kubera ko collabo urumva ngene ni collabo ngene yafise izindi power. Aho kandi kese na collabo ni indirimbo nziza. Nziza kabisa, yaba mu myandikire, yaba mu curanga, yaba ari aba director cyangwa video ni sawa gose. Yarikozwe n'aba director babiri
yeah. Abana kandi nabonyemo izina rya MC mbonamo n'irindi zina rya Brian Smith kandi tuzi kuko Brian Smith ari umuntu ukomeye cyane hano nuko beriki tumaze iminsi tubona Brian Smith ari muri kumukorana ibikorwa ariko tukaba tubona mu minsi yahera kuri Mr Joker ndetse n'igihe mwatangizanye na Epidey mwahora namukorana na John Elare mwarakorogane kuki so gukorogana oya so gukorogana ahubwo buri project yose yego umuntu avuga ati katuye director runaka niwe yishobora yego ndetse ahubwo aho ndakabije so kuhishobora wowe nyine uravuga ati reka mpite nguyu niwe sawa niwe byo macingana basi wow niwe byo macingana umva nimwe mu muhitamo canke ni muri mvya muhitamo twese turakorana kavuga ati ibone yindi ngo twoyiha umuntu nde yego mugabo John Elane ni nka mwashwanye ko tumaze iminsi tubona mutamwezi bikogo cyangwa ntavya gishoboye John Elane twashwanye n'umugenzi wacu gose ni munafiki cyane turamukunda yego ntabwo twashwanye n'ubu ejo bundi bakumva tumuhaye project ariko ari ngaha mu Burundi kwa twansumira kuko ashaka ku yo bari hanze y'igihugu ndibaza yo bari hano mu Burundi ariko nyene ibikorwa bye cyane mbona akora ibintu nyine byo mu bindi bihugu ya urakoze cyane uyu yari manager wa Achieve Your Dreams Music akaba managinga umurimbyi muzi mwese witwa Epidey Winner. Epidey Winner ni umurimbyi umwe hano mu Burundi akunzwe cyane kandi ashaka guhiranirwa n'abaririmbyi bakomeye cyane ari bo ba Linoji kandi bava hamwe ngira ngo sinibeshe bava hamwe mu Kayanza ya bava hamwe none ubona iyo award muzohava muyitsindira cyane kashaka kuyitsindira Imana niyo nkuru murakoze cyane bavukanye bavandimwe mudukurikirana muri Achieve Your Dreams reka tugarukiza ikiganiro cyacu hano ikindi gihe tuzomubazanira atubwire andi masekre ari muri muziki mwumvishe kuko yavuze yuko aba producer ari abantu baherana amafaranga y'abandi tuzoza tubabwira urutonde rwabo abantu bama baheranira amafaranga abarimbyi badukurikirane bamenye ko batazaba baheza ibikogwa byabo kugira ngo bakorere kuko twasanze bamwe ari abasuma tuzoza tubabwira amazina yabo murano twabaze n'umwana ukiri mutoya umurimbyi akiri mutoya cyane cyangwa se umanager akiri mutoya kugira ngo abashe kutubwira byinshi birashoboka kuko nawe igikorwa cyose wotangira wogitangira utitaye ku myaka ufise kubw'ibyo urashobora kusezera abakogwa abakunzi ba Achieve Your Dreams badukurikira ya reka ndabashimira cyane gose kwa mwanyizeye mukaba mwantumiye kuri iyi TV kandi nyene nkomeze nshimira abafana ba Achieve Your Dream TV n'abafana ba Achieve Your Dream kwa ujumla wanaye mudushikira yego wanaye mudutera intege mukunda ibikorwa byacu yego tufashanye tubigeze kure ya sawa urakoze cyane natwe turabaramukije mugende mugire subscribe ariyo sabone mu gifaransa mugire comment na j'aime kugira ngo tubandanye tubaheza ibiganiro byiza nk'ibi twabahaye ciao tuzobaheza ibindi biganiro byiza naga garuka Achieve Your Dreams.